Ok, mais donc maintenant, tout dit dans là, pour le c'est, il y a bien encore les tabaratons chez, Voyingba TV. Il y a que nous pour moi, il y a un top d'agonion, tout tabaraton chez, top d'agonion, et donc comme il y a to, so kudo amagbe, la médecin, pour me venir. Kafla na amagbe no yombe amagbe ya bidutuna eto ya amagbe ola bidutune eta meto akpere be miawe zomba ya fe to pe to gbe dagbe yo eva center zikidea nya ko be enu gero na fude nami akevwa amo chana odina sawu akemeten henado abentu na winchu Kafla ntu me sesena na o edichabu diditemo ewodopo o me pota ne wade jagbana yomile 0551 048698 number makata le WhatsApp nami ne ekeremia dia miawo amatina o ekenana be o ntu asese ekene kponyonu ayi nyonu go ajiji hafi abanafo zigere anmo dudua efana be nando dudu pe tomo bana be mi na weekend mi week na be system o na week eta meten kafla te fonale ntumanyu o eta tojuno la de sia de kolese to gbeda gonyon kwa no jagba no kokana mi te pe de sia de kemilia mi jagba mi akpo ya gere mi ajiple amasi mi agere mi ajiple amasia ya fofo melio. Okay, to gbeda gonyon over manpower allo charge your battery. Manpower allo charge your battery egomede. Iye heka. Manpower charge your battery. Eko me po nso kuro fira yema. O ntuke kafla. Na egbe nyonu gba lo be ajo ngwo ke bavo. Ne sese ko nyon ko pa bavo. Le ko be kafla ntumeba. Stafla te ko pe spam ba kaba. Jabana dele miaji. Kafla charge your battery okobena modole ya kafla ole low kra me no be on makwa ole low meka fona ka de kede o ka meka chona abe ayi gba awo meka chona o eta nebe wo kele toji fifila yi ye ntu ame fana keke meka ten chona o de pokanami alo gere miaji le dabara mi lo alo sepele kale dabara joshi le kaga le beneme ha. Okay, ma bia halo oba nyonu yike nyonu yike o la vidim nyonu do lia efimelo si o na gede o papa mafia o de son e pe gbogbo za aka via aka oba via melo si o ka ma ha de no nyeba made le ne pe ku khema de na ne lia ti awa lo na ne le wona kafla o nyonu kele to di fly ala se mi abenko chagba ne na nomba jisi o mabali manager kwa na ho ne na kokana we kafla evididia ma wo na viame mi ma me ko na viame ma wo na viame ake wo ke ne wa amagbe koji o check de si ade o be le fine attend vika ke bo amele de viame baba mo e wo topo kafla chagba na yomi le mi akpogbo ne o be kafla vidido o ba tro e o de si ade o fire blood alele fude na o jagbado nugede nuzegede ehena lepe kuhavana evitu antimajibe kuhavana eta okele toji efifilale togbeda gbeyon kosema jagbana yomi lemia wa matina o memi ma wo akevo amatile mia o na ko special na 2000 kwa fulava na TV. Okay, to kuku de dema no be special soap nkenye special soap dokio dena akpawe kafla ajale de kaidele emi wona elebe kafla mo popodo le fifije oyin ke npa ko le gbe so meti ola ko be kafla mile Africa nigbaji eyan ke npo mi po le kudo vitiji to ti flyer apa vitiji ma ate popo ata no te alo popo alo spiritual ata no mate anu gblem ta ajale le mi wona na be kafa le popo dele ele fude na me ala ajale a ele be popo ala tro la me anti popo le hafu
ewo fifi la yi ne mla yin de ke kwa o nyonu amle ko be le tron ku be le ko o dodo on la lo me alo o nchu ne mla kwa ko be le ko do la lo me a me jagba gere mi adia le togbe da gbo nyon he ba center kwa mi akpogbo na wo yo be kafla ko ke mo na vai eviji man adi leji menye be evia kafla menye be bloko be mawu ake adi ta o kele nyanko semle ne jibe ya gere mi adi aro ya ko kana me ne bia de la si o be ya bia mi ade to mi mara kuma gbona ro ke ameoke amaro lia janye gbo ede onye gbogbo moto do onye ntila moto ha ke ma ha de nye nu re ti wona jana bale giant blode ele ya te pepe ele have kafla giant blode toma ele gbogbo ba paji afrika le ntina ba paji amodo le fifi la ya omeji o play toma o ka ke ba ro te pe ade kwa e ba na be e toma fa le va waji o chapu o ikonji o kaka de tenu fuma me atogbe da gbenyo kona 21 cities alo kotoku ve binye le ka 2100 francs mi on a consultation mi a bio benade mi a jime lu ya kanu ke ya fa mi a ke mi a pobe de mi a de ke de funa mi a de gbogbo ko to ko le fude na me alo nti na me ko ya e do ya le fude na me a de mo ke mi a to e mi a da toma ya me a e do ne vole ma ga se toma ko bere wa e to be mi a chole di awe o ha maga imbe ne itepe ya ba ezanga ai itepe ya ba ezanga ai itepe ya ba gleka a o mele ne ma o le vagele mi agboa asinya de ka ko eba kene amade stroke le stroke for dolem alo aba ma tu magati ame atu etu etitepe de ka mate so so mo etitepe de ka abo de ka ko na wala la alo de ka ko na la afame ve kata wa we ku na o e me ka tele so so me ka tepe de ka yi won de zagbana ke tokbe da kinyo heba center le kabara chonshi alo nyewe kapo mowa mia na me fifi lai because kapo mowa le fefere tepe de sia de ke mi te mi gbele ko mi hia mi kwade de mi pokana mia ta gere mi ti fafare to me ro kuma me ti ma bia lo question fa ma la senior tai ke enyon New York alo nti ke o le nyo abanyon wi kele nchuti me po mo alo nyon ntu ikele nyon tin de nanali na tiawo alo okay e won ade ka fa ma pajire nyon kele ntu kele nyon tin o here me le fifia amoro promise them fail value food now o la ko be nyonu play to atano to aba already ado asige a o le si ade ake ma didi kwa onya odogola peme ma o le jojo ma de enya africa otu a nka tai ne pe ma le jojo ma o die nu ma joro a o we di meti jokwa alo o nyon o ntu ele nyon na de ji pom kaka pe na ne de e ko over e su tem ke je mi adi mi no ko e fo ba gba jo le gbo nka tai o ji wa joro jagba na kere mi agbo e ne fi sese ma ne baba ko mi ame alo o san kare no la de nti e ko last minute ko e jo le gbo ne kere mi agwa ona ole mi awo e na be na ela to gbo va atame na o mero point ma bia halo ke amade le fia edo company alo business fia adide kra ma gana de store kra bia ba de nke jramu nke samole alo nke le store ke ma na le atiawa kafla e wa jala de ko be ile me ko le fia ko simple jala de ko we simple le fia ko jala ya lucky shop jala ya ne be ya me e to jala ya le ya e mo ko tune ko e ko ba pa dia e to me be ko ya ko de sia de ko tu mo ne e mo atu ne mo mele ko ne wa de e to jala le ya de ala ko be e mo la ne e ka be mo la ne te te ko be wo e be ko be business o ko daro e business o be ga le ko te mo wa alo nu dra ole o nu dra ka ke wa ka mete to na wa si me ne do project be ya ona de ke no mete yi na jina o ne jagba to jale ya sasa ana be mo la no ndi si ade ko do su me ela van ko na o e ba a jale be yi ko ya jale sem ko mi we okay to bi ne pe ba bia ma mle ke ba ti ma bia e ko ba ma do ho lia in fact o hafifia bu ke jagba planigba aka nyigba de ka panya wa hi ka
obo gakata gativona kana made do anyigba lo land per problem de nanele ata walo mais land de son yo land de kako yo kafla o gala me de gbo eko ehia be gawa hia no do na me egble ya me o ko gana me ko ne tro gana o me gbe do me egbe me marathon na o o doko ajagba doko jagba na ko kana me na academy aji alo obe kafla land alo play wa higba o tu ko o le siade letivo eko ba to be akwara si o onu ke yin wo toto amele to play pasise ko ka ko be akwara si o me jagba academy aji ayin no pe ko na no kaka le o to wa same yo la kone de pe nke into wa akweba no ko dasime no be ko me hia be na katan ne o me hia be na ko kwa de ke ne o jagba na yomi na academy agbo ajo to gbe dagbeyan ni mi akpo gbo na o ne o pe ku hima avai o ha o we sume ati je me ava na mero kana amada lodi be akademu fiki o lo pokele okay e ka ko mo la siwa okay kafla ne mi le to gbe dagbeyan di ma te pe ke na ta ko mi le ko be Dabana Junction play akpo mi le Ghana Dabana Junction voltage atan geremia di le Benin akpo me da ho me take number ke kata ma yo fifila ya number kata le WhatsApp di ne ko number ma ne ko kana mi atan get me director nazim +22 +229 61 28 48 08 azi +229 61 28 48 08 ke Ghana me ya atan programme +233 0245 37 84 31 eta no ba kata o le WhatsApp dinami ne anytime ne o yana mi kwa o kana mi nya get me e ndi sale ke jinele akwa papa de ta mi da kwena to jino lo ko le se mi an ko le TV e penigba akwena